Lelapa la Makuya le saretswe ka morao lahleha ha moradi wa lona. E se le matsatsi a 10 jwale ho sa tsejwe hore Pfunzo o lefe lefatshe. She came back from school. She went back to fetch the younger siblings from the crèche. And then after that, she requested for a shoe that was torn. She wanted to take it to the guy who repairs shoes. And then after that, she never came back. Ka morao fumanwa ha setopo sa ngwana letamong la Mutshedzi, ba molao ba ikopantse le ba lelapa hore ho tle o etswe diteko tsa DNA molemong wa ho netefatsa hore na setopo seo ke sa ngwana wa bona kapa tjhe. As a family, we do believe that she's still out there, and we're still waiting for the DNA test. Hopefully the DNA test will come back negative. Athe ha ile ka motsaneng wa Dopeni teng lelapa la Muladi le ditukisetsong tsa ho boloka moradi wa lona Thabelo Muladi. Menyenyetsi e re Muladi o ile a bolawa ke mohlankana wa hae. History ya Skakati. Uri dikamano tsa bona di ne di tletse dintwa ka ha morao tjena melaelwa ona sa tswa o qosetswa nyewe ya pito. A de sukere di bana case ya bo faralo yone. Mokgatlo wa Real Men o re banna bana le mohopolo wa hore ba lokela ho ba maemong a ka hodimo ho basadi. It seems like men are very angry. They don't have really a solution, just to come up with a solution to solve the problem. Sepolesa se re ha o motho ya seng a tshwerwe ha jwale.